tun trum ka video chuan UFC fighter ta zinga pound for pound ranking a pakhat na din mun lo lua to fighter thabar berte khaikin na karon nei dona hei mai baga tu laya fight fans tam tak ta rilwa zo na te thailo UFC fighter ta zinga pound for pound ranking a pakhat na din mun lo lua to fighter te tu he thabar ni ta ang tia zo na thei te chu zo pain also taka ngai thak thei turin an record le chanchin tle amazon and karon soidona UFC fans te tanga azo na te thailo an record ena fighter tha te hi taksein ang khat weight khat veka om ni ta se tu hinge thabar ni ta ang ti chu clear tu te cha tura ka da ve thung dona ni ama sain clear tu te zinga pound for pound omzia tha thiam lo kan zia kan lo om pat lo ta kin ti thuwa soi fiana kan nei zoenga enge pound for pound chu UFC a hian mi fighter te tan weight class pariat oma chu tamani weight tina raurel tu te chu an omna weight category an raurel dan zerin pound for pound ranking an record azira an mingzi lan thenania record nei tha mani weight division a tha ber tan ne thei fighter te chu ranking an ming asang chhozel mai ni tin soifia taila kan tha tiam thlang thein karing tun hai te pound for pound ranking ti chhotara UFC 317 an hekna changzo lim Spanish fighter Ilia Topuria chon pakhat na din mun alwa thara Topuria hian lightweight kaji samsri huanga rai tak ro laurel to ni zaruk pani chungot mai pound for pound ranking pakhat na din mun lo to the Dagestan fighter Islam Makhachev chu khomin Islam ming hi pani na achuk thlave thunga bantamweight title Colmac to Georgian fighter Merab Avalis Veli chu pathumna omin middleweight kong ren kol tu South African mingo fighter Dricus du Plessis chu palina omve thung UFC 317 ko main event na ne na changzo lim Alexandre Pantoja chu pangana Khawvela boka Alexander Volkanovski Magomed Ankalev Jack Della Maddalena Tom Aspinalten dotin somna middleweight light heavyweight kong ren lo threng to Brazilian fighter Alex Pereira ming omve mek bok ola UFC 317 nei zo taka ropui takan hekna changtu Spanish fighter Ilia Topuria pound for pound ranking a pakhat na din munaron lu taka chuan UFC fans te zinga azo na la in nial tam tak aron piang chuak ve hal boka UFC fans chen katin UFC din tir ata pound for pound ranking a pakhat na din mun lo lu to fighter zinga tunge thabarti ain ring suak loi tanta azo na holom angalang shiat chak om tak ni se taksain ang lendan thum hun ni ta se tu hinge thabar ni ta ang ti chu tu naya UFC fans te zo na ni mek chung zo na chang tu ro chuan UFC pound for pound ranking a pakhat na din mun lo lu to zong fighter chanchin lai history tem zong kan soilang chawdona chung kan soilan tur fighter ta jinga chuan thlir tu ten fighter tha kan ti ber kan lo thlang ve mai to dona ni ama sabera Brazilian fighter Jose Aldo atangin in tan chawdon nila Jose Aldo hi fighter thatak ani baka alla em wanga Brazil rama king of rio ti ming laman pek ani Aldo hian UFC pound for pound ranking number 1 ni na hi ni zani somni pakwa lai a hau thai Brazilian fighter Featherweight kg somruk panga in elna huanga champion kong then ropui taka lo shreng to Jose Aldo hi kumsang ni panga MMA zin konga atsak lo zeu nuwa Khawvela shiat lo fighter ropui zong ni turin chak takin ke aron pen chawle thaya Aldo hian thangkhat lian kumsong chungte mo ne tu tong loin UFC ro alorel to thina ni mai lowa atumpuite antne vek zelani UFC Featherweight huanga azona tum sopanga zet atchak tlon nuwa kumsang ni sopanga kumtok December thla Irish fighter Conor McGregor kutum velam second som pathum nalaka adol talo ero fighter ro puini thin Jose Aldo ro puina jin kong top ni angai thai ania Irish fighter McGregor laka aches walaka apoi he hei wang hian Aldo thatche kan soidona piangin Irish fighter Conor McGregor laka avan boy maka kan soilan angai pha ta fo reng ani striking nai tha tharung ngale ground game thiam big takedown defense nai tha Aldo hian atum puite pressure apena sa thina
fighter mu nom pi kan trin atrum ni nana featherweight champion kong reng turin McGregor an ne lo nuwa Aldo an Frankie Edgar ne le thaya chuta featherweight title defense nei lo McGregor kal san ta kong ren le tin atrum ni nan featherweight champion kong reng amai ro chu Brazilian fighter Jose Aldo hian McGregor an ne lo nuwa record ropui tak a UFC zinkonga anei chunjom thei ta big lo kan ti thayo me chuti rualin Jose Aldo hi fighter tha ani zia lo mu fu to tu te chuan title defense tum sari ngot nei thei ka fighter lo ni to thin Brazilian fighter Aldo ropuina an lo the to thina englai po an fighter da san ani ring to don UFC pound for pound ranking a chung bernina ni zani somni pokwa ngot thau thai king of rio tia minglaman pek Aldo hian kumsang ni somni pani khan UFC at son thu alo soi to da chungin kumin mei tha UFC 315 nei zo ta khan Canada fighter Zahabi machon turin octagon chunga aron let le UFC fence chen katen Aldo fight right tak nu an mu an long view rolin an idol the train Aldo chakolai an mutaso Brazilian fighter chaklo na chana a fence taril ru na ma se a wang lai fighter ropui an idol Jose Aldo a choi ve ta ti an pom thiamangai an he na chan lo zuwa Jose Aldo chon UFC atanga a chol tur thu puang chun zon UFC 332 kumsom thum pare ta upa Brazilian fighter chu ui tak chungin an thla liamangai ve don ta kumsang ni som panga malam chunga fighter ro puilo ni to thin octagon chunga Brazilian fighter Jose Aldo vulai achul ve ta ti an hu la UFC pound for pound ringa achung pera ni za somnga panga lai om thei Anderson Silva lama ihan hoi ve la donang o social media platform zinga milarten thupuan nan pera an man thin chu Twitter ania milarte larle larlo shil tu berpo Twitter ani kumsang ni som pasari August ni som ni pariat malam zonga boxing le UFC fighter belbompo Twitter a follower nga ber chu Anderson Silva khanin mi mak duai sari noi ko le singli chon Anderson Silva an follower chu tiang khopa Khawvela ram sang changa mixed martial arts fighter ta jinga po hu hanga le lar pound for pound ranking number 1 din mun lawa ho to tu Anderson Silva chu fighter tha ingai ni chun niel tu che an om kher arin om love Anderson Silva hian kumsang kha zakwa sam ko pasaria mixed martial arts beka a professional fight masabera nei kumsang hi paruk April thla khan UFC azoma UFC azom atanga railo tea US lama melthar Anderson Silva machon turin azona trunga chakthai Chris Leben mingori Anderson Silva solpuitur Chris Lebanon pre-fight interview UFC melthar lam tak Anderson Silva chu knock out tur thu seima se fighter pan hi the fight tanga second somli pakwan ka UFC melthar Anderson Silva chon azona trunga ne na changto Chris Leben chu knock out zo hemin hu hian UFC middleweight kesi somriat pathum huang in elna middleweight champion lai Rhys Franklin knock out chinjom lia Anderson Silva an UFC middleweight champion kong reng chau Anderson Silva fight IQ sang tukle chet dan phungdang nam tak chu opinion detana har sat na thlen thin tu ania a striking threat na mo chuan Khawvela hun changa UFC fans tamit alal hle ani Rhys Franklin laga UFC middleweight champion kong ren a she na changa chiarin ni sang ni zali somnga pasi lai a kong ren na hum thaya kumsang ni paruka middleweight champion kong ren lo reng to Anderson Silva tan amma chon to fighter te har satna amlo chunjom zel ne tu pakhat ma tong lawa hundai tak a fight nei te a chak lon nuwa kumsang ni som pathum ain her chon Chris Weisman laka a chak lo veta a Jose Aldo kan soilan tak ang thoin Anderson Silva po hi a chak lo na masabera aton mala ko chon ma ni weight division na rai tak ro laurel to thina ni awang lai ro pu Anderson Silva hian a UFC career tum somli paruka tum somthum pali lai ne na achang thaya tum som pakata tom UFC pound for pound ranking a chung bera lo wang to Anderson Silva hian UFC a azona chakrai theiber tum som paruk azona chakla chang theine na record alo CM to a tum som ngot title defense an nei thei bok ane kumsam hi somni a Uria Hall laka a chaklo na chan nuwa Anderson Silva chon
UFC amang tha boxing lam hoi UFC pound for pound ranking number 1 ni jangni samthum pali thei Alexander Volkanovski lam in hoi ve chan do ni la featherweight lalpa anti thin ne tu tong lawa UFC featherweight champion kongshen kumli chung te mek reng thei chu tu dang nilowin Alexander Volkanovski ane Volk khian title defense tum thum ngot anei thaya UFC fighter zinga boxing skills nei thaber pol Max Holloway pon ne tuma fight tum thum ngot anei pui nuwa ane thei ngang lo khopa fighter thania fit nga le insist ruk chawa sang Australian fighter Volkanovski hian lightweight in both se na mumal po omlowin hun tep tep taka lightweight champion ni lai Islam Makhachev ama chon ngam mai dekha UFC thlir tu mitam tak makti aloa Islam laka ne chang zo lo ma se a huai sen zia mitin chiang takin an mu ani kha UFC featherweight tanaya ro laurel to thin Alexander Volkanovski hi featherweight Ilya Tupuria ron ma zong khachuan ne thailo ang mai angai thin ania amero chu Islam Makhachev laka atsak lo na kal tlong lai taka title fight ama chautu Tupuria atum le tuma atsak lo na chanwang khan UFC thlir tu tengaya featherweight thaber na thin kha UFC fans ten ngai dan dang an put mai angai pha ta ni Tupuria le Islam te ama chon ma zonga UFC featherweight fighter to zinga thaber am tam takin an ngai ni thin Alexander Volkanovski hian ropui takin featherweight lama ro laurel thin to ma se ati swalian ta ngai thei chu lalram pani huai ber ni tuma featherweight atanga ke somsari in elna huang lightweight fight anei khania a fight nei pui pala lightweight rorel tu Islam Makhachev along ve kherbok nan Khawvela lalro pui le huaisen berber te pon tluk chang an nei ang dau hian kan soilan ta Jose Aldo le Anderson Silva te hiangin ne tu tong lawa aro are live vek chon Volkanovski po hi fighter to khil tak le opponent te ta na ma chan hupur tak ani thin mitin hian hun lai le wang lai kan neya UFC pound for pound ranking a chung berani zani samthum pali lai lo thei to khapa UFC featherweight ro laurel to thin Alexander Volkanovski ne thei lo ang maya ro pui na lalram adin lai po kha thei hin sian ni lawang UFC pound for pound top ranking ni za somli pariya tom thai the guest and fighter Khabib lamin hoi vele donango Khabib chung sang soi hi chuan UFC thlir tu te zinga atu te po kan lung aleng tlang ati thaya he the guest tan tlang ram khochuak UFC sol nuro pui nu che tam tak nai Khabib hian UFC lightweight ke somsari huanga ro alaurel to thin ti chu nang le ke na kan hriat tlang ani UFC 254 Justin Gaethje laka ne na achan kha Russian fighter Khabib tan ne lo nei luwa octagon chunga fight an nei na nung ber ania ang hun laya Tony Ferguson laka ne na changzo him Justin Gaethje tan me po Khabib ma chun kha chu a chak lo record nei bel na mai ani Khabib wrestling le khel dan style han bitum thai ber turangai Justin Gaethje tan me po the gesan fighter Khabib man fu na ta tal chua chu ti ngi na am lo ani ber submission mangin around ni na Khabiban Justin Gaethje na in a UFC fight na number amang tha ani kha UFC fighter thatak tak Conor McGregor Dustin Poirier Edson Barboza Justin Gaethje da hopon anchung and fighter the eagle ti mingleman pek Khabiban akosle apani bok Abdul Manap Nurmagomedov boral wagin kapa talawa fight na chunjam zel hi katum lawani tin UFC achon san tholo puang to ani kha apa boral wanga UFC chol san tu Khabib hian mixed martial arts MMA a professional mit sompruk a khela ne na a chang fai veka UFC a lu chunjamin tum som pathum fight ania vai khatte ma tlom nai luin a tum puite a ne fai vek thai UFC thlir to mitam tak chon Khawvela fighter ropui ber polan ngaya kan soilan to fighter ropui Alexander Volkanovski Jose Aldo Anderson Silva te ang lo takin Khabib hian awang lai takin chaklo nei lo 29 win le tlom nei lo 0 loss nei chungin UFC achol sani kha UFC nei tu pa dana hoi pon Khawvela machine to kher ania Khawvela pound for pound fighter thaber ani Khawvela ropui ber te huanga da tlak ani tin ui tak chingin a fighter poison Khabib alo thaliam to Khabib hi dana hoi ta tongkam anga Khawvela UFC fighter te zinga
pound for pound na thabera kan ngayam ti chu zona thai ania chuti rolin ama ang tho ropui le UFC fans tam takin ropui zoka an ngai le ropui ber an ngai John Jones nen po tongkam hangin ropui zok ni an loin chu viau to ni ka Khabib pa chungchang kan soi zowa UFC ropui ber ni in chu na god debate al pui ber John Jones sa chungchang kan soi lan le main UFC weight division shanga Middleweight division a ni taka ro lo rel to trim Demetrius Johnson te Daniel Cormier te Kamaru Usman te lam kan hoile do na ni masabera Demetrius Johnson chungcha han soi lang leila the mighty mouse Demetrius Johnson tia mingam pek fit nga la inches thum chawa sang American fighter hi pumrua lian lo ma se octagon chunga ama ma chon tu tan chuan fighter to khirle ma chon har cha tak ania mixed martial arts fighter thaten an nei turang ama hina a om kim vekta muti mei turin Demetrius Johnson hian fighting technique anai thani fit nga le inches thumlek ni chungin bantamweight fighter palian tak tak ma chon turpon fighter pa ngai tak ni thai ania kumsang hi som pania UFC in Flyweight cases som nga paruk in elnan bo se ta ka phei ka chuan Demetrius Johnson atan UFC Flyweight bi khichu arau ren na in alalrama achangta tila kan sei sual kher om lawe UFC in Flyweight in elna andin kum sang hi som pan hi tanga sang hi som pore thlang kumruk don mai ne takin UFC Flyweight arau arel thaya wrestler thatak tak striking nei thatak tak Brazilian jiu-jitsu loma ton riat nei tha fighter te pona an ngam thailo the mighty mouse Demetrius Johnson hian UFC champion ani nuwa azonin trum som pakhat ngot title defense nei thai ani UFC pound for pound ranking a chung bera necessary som pariat te me om thai the mighty mouse Demetrius Johnson kha awang lai na chuan fighter dang lam big le mu nom big kan train MMA record trum som thum khela trum nga chet lom nein trum som ni pangala ya aking puiten ne thai kopa record tha chal to lo di to Olympic freestyle wrestler hui UFC heavyweight le light heavyweight champion kongren lo freng to Daniel Cormier lam han hoi vela thung don nila tunhua UFC commentator nita Daniel Cormier hi ahun lai chuan wrestling chawa lo po fighter tak ani na ti chiang zol to chu UFC abul tran ma po a mixed martial arts MMA zen konga tum som thumot ne la unai lawa chak 5 vek thai ani na khan fighter thabi ka ni zia nem khat viawa me Daniel Cormier hi World Strike Force champion ani nu dok loka UFC heavyweight huanga lutin railo te heavyweight atangin light heavyweight huanga ain son thlea hatia UFC bol tran tirin heavyweight atanga light heavyweight fight nei tura ain son thla chan po hi a thian pa le ti mai ni bok Cain Velasquez swalpui adu lo wangani hai hian Daniel Cormier hi fighter tha ani na ba ka pa tha le smart tak ani zia tilang telame Daniel Cormier hian UFC light heavyweight ba ka heavyweight champion kong thena reng thaya a UFC career a chak tlon mek line kum sang hi som panga khan John Jones nen title fight nein ne na achang zawlawa thale zola in botsin John Jones fight tum le ma se John Johnson dam doi man wanga shemna ato ta kan chon Anthony Rumble Johnson nan title fight an nei chun zoma fighter room Anthony Rumble Johnson laka ne na changin light heavyweight champion kong ra sheng kum sang hi som preta UFC light heavyweight atangin ari na up chawa heavyweight ta chawle in UFC heavyweight title chu Stipe Miocic nan ain chuwa heng hun laya UFC heavyweight fighter thaberangai Stipe Miocic chu knockout man in UFC clear to Khawvela ram sang changa UFC fans te abrak khaya UFC heavyweight champion kongren Stephen Henry Daniel Cormier na shengani UFC pound for pound ranking number 1 din mun ni zali som priat ngot thau thai Daniel Cormier hi ahun laya UFC light heavyweight le heavyweight fighter thaber ta jinga mi ania UFC tum som khat sakin tum thum a chak lo thunga ane lo te hi John Jones le knockout manga alo ne to Stipe te ani a UFC hun nung lama tum ni a chak lo na chan kha ane to no Stipe la ka ve ania UFC kum no pangzaw nin bulhan tan ngat phai je zon Daniel Cormier hi hei a hian a thleng sang ngai na rin om UFC welterweight ne taka ro lo rel to train the Nigerian nightmare Kamaru Usman laman hoi vela donila Nigerian fighter utlak na MMA wrestling skills nei thabok si Kamaru Usman hi African chuak
UFC champion sa berania ama machan tu ta na mangchi ang mai hlom the Nigerian nightmare ti ming naman pek Usman hian keji somsri pasari in al na huang welterweight covid chipui boru kara aro alaurel to thila achak vung lai taka a take down defense ka 97% valin a opponent ten voiza take down tumse voisom khwa pasari te ma an hlo cham don ti na ani chu pui hem takani welterweight huanga fighter thotak tak Masvidal Colby Covington Gilbert Burns te open akong ren chu sak tum thin ma se an he the ngang lo khapa fighter Khabib le UFC welterweight lal ang maya rorel thin Usman kha kumrei lo te kalta khachuan fighter hupur tak alo ni to thin the Nigerian nightmare hian kumsang hi som panga khan UFC a bul atana welterweight title shot an nei main azonin trum kuangot na achang thai chuta kumsang hi som pakwa in hersoga Tyron Woodley in UFC welterweight champion kong rena hre welterweight kong rena hre nuwa ama han bitum zo reng atong chun jam lo ta zela a UFC jin konga fight tum som panga anaya ama han nei thai tu atong thot lo ane title defense tum ngangot anai nuwa kumsang hi somni pani ugas la khan Leon Edwards laka avan doi paltani kha a UFC hud masalama alo ne to Edwards ne na anin sol non le tuma a chakle tak lo wagin the Nigerian nightmare Kamaru Usman avan doi pal ati thaya amero chu Leon Edwards laka a chaklo nuwa an dime sa po chaklo zo ka a chan le ta ka wagin UFC clear to the chuan Usman a that lai ber a herlium veta ngai line khamzat nen ain chuna ne na chang lo le ma se fighter tha ani ji aran phau lang le thaya zuiral atum lo ji tilang toin thamasa khan jokin bakli aron ne le thaya kumsom thum pariat mi fighter in tluk hlen atum lo ji offense te a shit non dir covid bawra khunlaya UFC welterweight keji somsri pasiri huang in elna rau laurel to thin Usman hi UFC pound for pound ranking ni zathum somni panhi te mak mai top ranking aming achuang thaya kumsom thum pare tu pa Usman hi UFC pound for pound fighter ropui dangan soiran masak tak te anga a hun malam le tun hai chawme apo fighter tlo ani zia kan ria thunoi han nei lokela UFC fighter le arpa in sol hoite hian in anna riau an nei vetlat arpa sol hoi tam jok chu an hun line in sol na voi tam chakin ropui viau thin ma se voi khatan tlom jok to chun anril ruwa chaklo na ril ru an paitel tata ne lo tong lo arpa dang bula han thele po ni la tlom an ol sam riau to thin hetiang tho hian UFC fighter pound for pound ranking thaber ber ta chanchin kan sailan tak te ho po an that lai le chakna kal tong lai chuan ropui viau ma se an he na chan lo ni atang chiarin an ropui chunjom tak tak lo tira kan soi sol taminare nom lo arpa sol hoi awang lai ber pon he to tong lo arpa hoi chen ber ang main UFC pound for pound top ranking a ro po tun tumak kan soilan ve tu John sian ne tu atong lo ngai thachun zom la than thu ani lo ti ero reng ro ole kan soilan tak fighter ta zinga ne lo nei lo chun Khabib ang thau khan tuna kan sei tur pastor fapa insul thiam John sian a kheria ne tu atong lo wa Khawvela MMA fighter piang to zinga mitam takin ropui bera an ngai mek ani phare ngani UFC pound for pound top ranking omrai theiber ti sang khaja sari somli phat chungte mo top ranking om thai fighter ropui beramitam taken ngai John sa ropui zia the torero chuan a UFC khere ne tu ala tong lautin bul kan tan masak angai thinani hi August ni kwa kumsang hi priet khan kumsom ni pakhat me ni in John san UFC fight masaperana ya kumin hi kumsang hi somni pa ani to chung kum le hun zong a chuan Khawvela fighter thaber berte alo ma chan to amera chu ama han he thei tu reng tun thleng ala tong lo chunnom zela ni hi insul thiam turin anai tur ang nei fam kim fight IQ sang LTang wrestling thaboxi John sian kumsom ni pathum mi chau ni chungin UFC champion kong ren a shreng thaya hei hi UFC record nin tun thlengin khum thei anlom lo kumsang ni pakwa met thamil laka akyu mandan diklo 12 to 6 elbow angman awangin undisqualifier hemi chungchanga hian John son mi zong in thil tlangan shia rules kala shia tamtok lo wangani tin experience ala nai tlem wanga kong engkima chungmung zo John a thil ti so chungchanga soi John sian a UFC zin konga
trum somni pasrin ne na achanga trum khat disqualify nin chaklo anei lo ani kumsam hi somnia a UFC light heavyweight champion kongran akal san leiloka kumsam hi somni pathuma UFC aron kirin hati laya UFC palian ke mangthia Cyril Gain chu John Johnson UFC rai tak achol nuwa first round na awesome takin aron hele tamaya kha fai zo tang phai ka chuan UFC fans tam takten John Johnson chu UFC fighter om to zinga ropui bera an pom het purumai ane kum thum jan zona chol nuwa UFC heavyweight fighter Chaber Paul Cyril Gain awesome takmaya aron he thayawangin John Johnson Khawvela mixed martial arts MMA fighter ta zinga ropui bera UFC thirtu ramsang changa UFC fans chen an ngai het burta ani ha UFC pound for pound ranking pakhana om zinga tunge ropui berti zon hi am fo thina tundun mun UFC fighter ta zinga John Johnson UFC pound for pound ranking om rai thai ber ni na record ni sang khaza sari samli pakhat achet lai hi khum thei mai an om arin om talo tun hnai mea Islam kha che fan pound for pound ranking pakhat na din mun ni zaruk pani alo lo to chu UFC 317 main event an na changhlim Ilia Topuria chon aron lo lan tak thu video ti lama khan soilang to UFC pound for pound na ropui bera an soi te pani Khabib le John Jones ta yangin engtia rei nge Topuria hian ne tu tong lawin UFC a ro arel chun zom don ti ala hriat lawa chu ti chung chuan bai sei na sang tak nen UFC fans tam zok chon he fighter ropui hi a hun a in tran chho ton chawa an ngai thung chu ti rolin Islam hian welterweight a champion kong ran kol mek tu Jack Madalena ane chon pound for pound ranking hi adang lam vele dor thai boka lau nei lo fighter in ring tok tak Topuria la chon Islam an welterweight champion kong ran sheng ani chuan in sur pui ngai adu thu lo soi to ni ha Topuria beisei ang atlenga Spanish fighter ne lo la nei lo El Matador hian Dagestan fighter thami Islam ane ani vei chon UFC weight division pathuma champion thai ma seper ani dona UFC fighter ropui berte jinga aming achuang kum ko to dona ni chu tiang thil athleng ani ngat chuan UFC fansen o ropui berte police thil om lo ngai thai ani lawang amero chu zong Topuria tantu te du tu sam mai ania Topuria du tu sam fight hi thleng dik don police kum sa ni som pro ko tang ne lo la nei lo Islaman Topuria laka saklo adu don lo ti ero shietel angayang eng poni se thli tu te video kan ti to main he video ina tumber zona UFC pound for pound ranking number 1 din mun lo lo to fighter kan soilan tak haude zinga khan tu hinge fighter ropui bera in ngai ditang ti chang turin comment section lama intana mun ro kom khu in chana mun turin han ho khat chu ngoi te u katui lak lo tlat a top nan tak sa le pum roi nang tlang ta tereng se tu hinge UFC pound for pound ranking pakhat na lo ho to zinga fighter chung nung ber le thaber ni tang